DVC ni nan kut kanin kai na Jun ni kul ni kwa thong pang krak chim lai Jun ni kul ni kwa zing lai chinram kul titima COVID-19 zot nakin minung pahni anun nak aliam thane thakat chunga minung hlei ni nun nak aliam chang anun nak aliam mi pahni chu kum songa le kum jet pastor pakhat le kum som sri le kum ni nu pakhat azse tedim khwa hi COVID-19 zot na rong a lockdown cha mi zang wasi tia kan the chindam kul a COVID-19 zot nak in minung songa le panga leng nun nak aliam chang tia COVID-19 zot nak kong he pe tlai bom chan tu nani chazin an lang tar chindam kul chaklei tanjang khwa a mei ni hlei ni in COVID-19 anul thum nak a chon tharmi mu an si nu in COVID-19 zot nak a chon mi an kar chin lang mang COVID-19 zot nak in falam peng a minung kul langa tedim peng a minung hlei ni tanjang peng a minung hlei suri thandlang le ha kha a minung pakhat annun nak aliam chang falama COVID-19 zot nak a chon mi minung zani la som thum tuk le athi mi minung kul langa tuk an si chang chindam chunga COVID-19 zot nak an athi mi an tambik nak se chindam chung a anol thum nak COVID-19 a chon mi an tam nak falam tidim tonjang chikha hakha le thandlang chu lockdown chia asi nifatin tuk in COVID-19 zot nak a chon tharmi an dia kan the June nukul ni kwa hakale thandlang COVID-19 zot nak ngai le ngai lo chek nak a minung som jet leng check an se chuchunga minung hlei kwa COVID-19 positive an se haka minung pani le thandlanga minung hlei sorry an di lak minung hlei kwa an se ni hin tiang haka COVID-19 zot nak a chon mi minung som sri le pathum an se haka se ina minung som nga le pakwa le tayin se in a minung hlei ni thlop an se minung pakhat nun nak aliami minung pakhat si in chuatar se chang tia kan thei chun thandlang khwa ni hin tianga COVID-19 zot nak a chon midi lak minung som li le pasari an se chang minung pakhat nun nak aliam ve chang atuliawa COVID-19 zot nak fak ngai in akar nak ri khodar khwa June nukul ni kwa a minung somli le pakhat COVID-19 zot nak an ngai lo check an si chuchunga minung hlekhat COVID-19 positive an si ni hin tiang ri khodar khwa a COVID-19 zot nak a chot mi minung zakhat leng an se chang minung pani nun nak aliam chang tia kan the nikhat a COVID-19 zot nak in minung pasha luk lang mang athi mi an nak lemeu a khrifa biak nak rian tuan tu na ibomin COVID-19 zot nak ithlop na tazin COVID-19 center an hon dia kan the hi tazin COVID-19 center a tang rian tuan tu minung kullanga an kalemeu ara kap ukna council ni COVID-19 ithlop nak hun to mi pakhat long a cha a hun ma izat aseti lawe mi tampi chu ma le in chawa oxygen ichia in ithlop cheu asiliawa hibantuk in biak nak leini COVID-19 ithlop nak mun an hon hi ase kalemeu a maithla thokka songin ni hintianga COVID-19 zot nak in minung zani luk annun nak aliam chang June nikul ni riat ni khat chunglonga minung pakul nun nak aliam tia kan thei memaram June nikul ni riat suimelam kul li chunga COVID-19 zot nak a chot mi minung thongkhat la zani le kullanga an se uknak lak nu a COVID-19 zot nak a chot mi an tambik ni ase June thla chunga COVID-19 zot nak a chon tharmi an karning aran chin langmang cha a ni hin tiang memaram chunga minung singkhat le thong somnga le thongli le zathum le somjet le panga leng ni COVID-19 zot nak an ichan chang minung thongthum le zathum le pakwa an nak aliam chang uknak lak nu in a thok than mi COVID-19 anol thum nak chu chindam kul sakain ram 10 Yankong ram 10 Sian ram kul ARD ram 10 le paku ram 10 a COVID-19 zot nak a chon mi an tambik ral kap ni uknak alak mi du lawanga ngandam nak le rian tuan mi a thongin CDM an tua chun tang rian tuan tu na jong ral kap ni tlar khon le tlai ti bantuk an tua cha a ngandam nak le rian tuan nak tampi azor COVID-19 ulun vin nak rian jong tampi azor
Myanmaram ro nak pedu da Aung San Suu Kyi ni COVID-19 kong a rammi dai thlan loading le raljungte umdingin bia akan cha tia da Aung San Suu Kyi shi ni do Min Su ni achim do Aung San Suu Kyi chu Jun Kulan Riat ne Piroz Beauty ri pechai zong a ral kap ni taza choi mi sual phun pasari chunga pakhat asimi kaukek ralun ven na upadi changkul la changa kong he zung chwa pi se chumhuna si ni do Min Su senin COVID-19 zul phung fel fai te zul ding kong rammi cha alungre athai na kong le COVID-19 konga dai thlan loading in becha achim hi se chun Jun Nukul ni kwa ani hi nak bechai nia bechai zung ni chan kar lak chung cha becha nak zong atua i becha nak atua mi chu pezul in taza choi tu ni te angai mi bechai zunga chwa pi kho nak ase ani hi nak Jun Nukul ni kwa bechai nia da Aung San Suu Kyi u win min le Dr. Miu Ong an pathum taza choi mi nani te pahni an chwa pi thani te chwa pi chap mi chu February ni a NLD ni Vallejung Embassy zung kip a zalka phe pe tlai nak ngai loading in cha andak kot mi le Jun ni a NLD ni CRPH sinlonga nol ngai nak a e uknak la tu ral kap ni zaibantuk becha nak an to mi man phunglut aselo tia andak than mi chatlap pani ase hi te thar chwa pi mi chu da Aung San Suu Kyi si ni phuni an hon ve e bechai zunga le nak an to ve lai da Aung San Suu Kyi chu uknak lak asi nuin dal kap ni soi phun pasari in yangkong len ne pirwa taza an choi e taza choi mi di lak ning in bechai zung ni aswal kau tia becha nak atwa achun thi hlan lo thong tlak ding lenga kum som thum le kum kwa man a chap khau mi si tia si ni na ni an chim tin RFA ni atial Jun Nukul ni kwa tangu thong in thong tla minung som ruk sina COVID-19 zot nak hu ase e tangu thong in chu lockdown cha chol ase chun Jun ni som thum thok in tangu thong in thong tla na bechai nak to mi zong zar ni chung ngol tim ase tutan thong tla minung som ruk he tangu khwa a COVID-19 positive zakhat leng an umchang tia BBC ni atial Erawadi Ramthen Chainlet Khwa Jun Nukul ni kwa zing lele chuna puake nak veli achuak e minung pathum nak lom lo an ihliam puake nak mun hi peng phim chon nak zung le khochwa nak le ke a asi e khwami pahni le ra kap pahni an ihliam Yangkong Ramthen tamoi peng metangun sang mema economic bank ral kap ni hun an khorna huna a ummi ral kap pakhachu a ho an si ngal lo mi ni metal in an ka I a huna athi hi thil a chan huwa ral kap pol chu sangchunga an wak I metal an puwa mitlai ding an koli in kip a cheknak an tua mai thla di le rong thokin Yangkong le mandale a puwa ke nak se metal ka nak se voi zakhat leng a changi ral kap zong ni ahlan nak in lampi ti banduk le hum him nak an lak ning zong tampi an chap chun khwaboi tha tong mi zong tampi an e ni hin tianga khwaboi pakul ruk tha an tong chang tia BBC ni atial tutan thopa chumkho mi hivial se nan di lak chunga lunglok nak tampi kan ngai